Jaz sem. A to ste vi, gospod Gazivodo? O, Madonna, jaz sem se pa ustrašil, kaj ste to? Ja, kje ste pa bil? Ne sprašuj, moj mire. V školi preživetja. V zelo sovražnem okolju. To mora biti pa ena orang zadevca, ne? Poglej ga, Ja. ščiti od raketnega orožja, 9 mm kalibra, šibre in tako naprej. A na Antrax pa sem sam odporen. Prava sem vojna mašina, moj mire. To je pa... Slišim kao sokol, izvid sem kao presta. Ja, kakšna? Presta je zame ravnilo. Ja. Ja. Ampak ste pa kar kerac, moram pa... To pa resno, kad takole vas pogledam je... Ne po hrbtu. Kaj? Ne po hrbtu. Tu ima magnete, da me lahko prime iz helikopterja. Glej, vidi. Viš, to je. A viš, magnet? Ja. Glej. Ja. Ajde, ne dela, daj, pomagaj. Pa ne gre, ajde, pomagaj. 3, 4. Orang prime. Ja, kam greste? Ja, šibam v službo, moram, že tako zamujam. Adijo, Tjulen. A je varno? Foka. Ja. A je varno? Kar farno, ja. A veš kaj mislim? Ajde, adijo. Adijo, moj mire. Moj mire, adijo. Ja, moj mire. Jaz... Ne gre. Ne gre. Nič. Gazivoda, vi pa še kar v akcija, kaj? Wow! Čakajte, nič govorit. Tole je zaseda, ne?